minta tajin je pun Pak. Tulik ke boyaki ete oleh saparo pereng tak yabi aglau mate bi kompo yaki bekatania ni pandi seram torok di sokona kapan cete ke seram pah mela pah ngoca kemakarina tajin gila. Siapa mau nyepetek gini gitu itu tengahnya wala janda firang wala ya gila wala ada yang mau selau anda bersepo menari pak sedeng aja abinya boleh mana ada yang mau pak acara haul pak foto nih pasang kan ngucap orang teh kena nih selagi ngode sama teh gua nih bini pak ngucap menayo mi cek gentengai kok bedelek bedemayo mana ki King muni kebudo ring telendung tak kira parca ajem jangan pelan muan nengak Jakarta kan tetibuk mana. Ambek cak kopang kabin biko age deke. Coba sekecok tu coba makin ni ke bulan tulkok tu bulan TKP. Tau lihat bangun Roma cong, arapa tekok TKP. Cong ke Malaysia cong dentek derajah mun ke setia TKP. Sampai akad. Cak akad setia cong. Cabi ni bulan setia. Arapa teh tekok TKP. Cabi ni tekok TKP. Njak nakin kabin je maju lek. Bahaya je mun bah doyan. Asli nek bini ni keng geton. Asli na genteng ngongko iku waktu itu. Ngakopa. Njak mi dai tang bekal juga nanya. Ya bodoh sing ngocak de. Ya bodoh sing lain pan lebar cipur. Iya nih kene kok. Buana. Binin saper ya kak. Njak kau ni pemulai kadang kau lagi di ngakiran. Cak aku minta, pada ngelek ngeser kok. Emang gua pikirin. Sorry bestie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa bati'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana qala Allah ta'ala fi kitabihil karim bismillahirrahmanirrahim Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun Sadaqallahul azim Ulama'una al-a'izza wa masyaikhuna al-ajilla Ajunan Sumulja Hadrat Syekh Hadrat Al-Mukarram Kiai Haji Bukhari Muslim
Seampun paring ilmu dak kaula ajunan, matta'ana Allahu bitul hayatih wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain. Ajunan semulja Kyai Haji Abdul Majid sedari Pondok Pesantren Al Furqan, Kyai Haji Zainuddin, ajunan Kyai Haji Hafiduddin Abdul Qadir sedari Pondok Pesantren Darul Huffaz, Kyai Haji Abdullah Faqih sedari Pondok Pesantren Miftahul Khairat, Kyai Haji Muhammad Ihya Azhari dari Pondok Pesantren Al Azhar, ajunan Kyai Haji Muqtasim Fawraq Muhyiddin, ajunan semulja Kiai Mahrus selaku pengundang, terjugan seteja para guru, seteja para kiai seampun hadir. Nyuun sapora tak bisa nyebut satu persatu karena keterbatasan pangauning beten kaula. Namun meskipun beten kaula tak nyebut secara rinci, sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat dak seteja seampun alengki. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat, para sepuh pini sepuh, aliansi Banser yang juga ikut menertibkan sukses terlaksananya acara, terjukan ngambek dan gula mulai dari Masjid Nong Tengah. Alhamdulillah iki bengapur kada jana gula. Napa solo ibu aja ambil gula kada rintako cek karo tuna Petra sita ibu ceng. Nanti kalau mulai aja atar boleh gula. Ki yamba bi tong gelai bengkau hula. Manter para Banser nih, saya masuk sukses acara ni ke manter bi Allah epa masuk aswar ke bengam seragam ni. Jadi pokong kalau budian seminggu tak asalinan ya pakun dia. Nika paling raja faidana tapi biasa nak ampo tak ipangki kan. Terkadang ampo tak ngakan tak itemur ya. Hari ya pak kepak kabir. Dan juga seluruh hadirin hadirat secara istimewa sahibul manzil wa sahibud da'wa Abah Haji Sya'rani nggih. Sekesempatan mangkin abadaki acara Saibu Areh almarhumah Sawarah binti Haji Saulam. Ngereng kaula ben ajunan awali kalaban syukur hadirin. Apana pemik kutuan syukur karena Allah Subhanahu wa taala kak dinto ampuna janji la in syakartum la azidannakum. Nikmatna pa asawas mun bi kaula ben ajunan etere maka ben syukur maka nikmat ni bi Allah bakal etambah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Ketika nikmat dari Allah kak dinto iblis kala ben kufur nikmat tak ena kerena tak ikan reken maka inna azabi lasyadid, seksana Allah sangat peti. Salah satu mufassir gak dinto mengartikan azab Allah ni kata kutu iya khairat. Tapi etunya gak dinto ampun paringi seksah kala bencara bihirmatin ni'am atau bihirmanin ni'am kala bencara nikmat-nikmat paringaki bi Allah pun dud mulai ki beda etunya. Kau leben ajunan bisa ngaji ni kan nikmat. Apa napa nikmat? Karena kalau ben ngaji gak dinto ajunan etoles adzikir mulai dari pukul belu sampai pukul 12 etoles adzikir da Allah Subhanahu. Mun beni keng pengajian tak mungkin beda orang adzikir dari pukul belu sampai pukul 12 tak cek tak mungkin kak. Mun tak percaya lah ngutiaki mun pah beda orang beni kenge pengajian pah elang ker adikeran debara dari kol belu sampai kol 12 tak kulian sekali jaga inget aja. Mun beni kenge haram tak kira. Tapi alhamdulillah ajunan tak kulian thank you. Aku lihat ada remaja berkat lah mari nyambuk kan todu saja ke berkat biti anda. Jadi mangkene kan nikmat raja bisa alengki bisa apolong ketika dinto samu ke apolong kau leben ajunan benih cuma itunya sampai ke akhirat pakuna polong dalam keadaan kenging rahmat dalam keadaan kenging ridho
dalam keadaan kenging maghfirah dari ajunan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Salawat salam nyereng ngaturaki dak Gusti Kanjeng Nabi. Kalaban salawat ben salam kak dinto kaula ben ajunan ngarep semoga kaula ben ajunan masuk dari kelompok ben golongan saya syafaat tibik Gusti Kanjeng Nabi. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Sehingga kalaban ahli solawat, kalaban ngaturaki solawat setiap perpangkian mi pola salah situng dari solawat ni kepada seetaremah. Kau leben ajunan bingkengan umpama takdir masuk neraka. Kalaban solawat situng kak dintomi tetilan cadan Kanjeng Nabi. Masalamat aparing syafaat. Kau leben ajunan tak usah nyeting dak neraka Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Karena lakar esena akhirat kak dinto ulama beda satu buaki beda telok, beda al jannah, beda annar, beda aqrab. Ni kacai pun ulama. Swarga neraka bainal jannati wan nar, antara swarga ben neraka ni kenyaman aqrab cai pun. Aqrab kak dinto pasera senempatin. Aqrab nikah tempatin bi orang saya masuk swarga tak cukup syarat, masuk ke neraka juga tak cukup syarat. Contoh sepora orang gila. Orang gila nikah masuk swarga tak bisa bulan tak ibadah, masuk neraka tak bisa ikut cak dosa karena maki ala dosa lo sadar. Makanya jepun ulama akhirat ni ke tempat beda swarga beda neraka. Ingat tengah swarga neraka ni ke aqrab untuk orang-orang seka swarga tak bisa ben ke neraka tak bisa. Tapi menurut pendapat sekuat akhirat ni ke esena cuma dua, wa maddaru illa jannatul liman ittaqa wa narul liman lam yattaqillaha fa'laman. Menurut pendapat saya paling kuat benih telok tapi cuma dua, swarga neraka, swarga neraka. Swarga orang setako, neraka orang semaksiat. Terus orang gila masuk ke kemak. Cepon ulama nikah pakun masuk swarga karena epa masuk neraka tak mungkin karena to etepani hukum taklifi. Jadi orang gila nikah masuk swarga ben kak dinto cara masuk swarga sepaling gampang, tak usah abejeng, tak usah apa sah swarga. Jadi mun sampian abejeng ngasengka apa asa asengka ya nuruk kelompok sinomor telok dia. Bemakillah pola adaptara ke belanya mana marina. Ini lagi nabi lima hari bayi tadi insyaallah. Punten mantir selamat datang gimuk anu apa ki adaptara gila cak dengan des beres ni bekal masuk swarga kabeh. Amin. Amin Allahumma. Apa napa hadirin orang sete kak dinto mi perloh iya holen ben panapa seanya mahaul kak dinto. Haul kak dinto maknana setahun. Jadi orang andi emas munda pak sani sob benda pak sahaul. Napa sahaul? Setahun. Akhirnya haul makna setahun ni ke bi orang talandung kan tuh ki. Bi orang talandung yang kuy untuk orang sete se oleh setahun ekocak oleh satu haul. Mun kenging 2 tahun haul yang kedua. Mun kenging 3 tahun sesete haul yang ketiga. Cuman talandung ni kemangkin lada pada bentur jan la tak ruwet tak kalaban bitongan tahun. Pokok mate olia berempat tahun boy haul. 15 tahun haul. 50 tahun haul. Olia berempat tahun ya pokok pala haul jareng mate jong lejanya banyak ucap gua. Ya tak napa jaringan inti nakan esena. Haul ni kanyama cuma beda. Napa boy nyaman sepenting esena anyu onaki sapora, esena adzikir, esena sedekah. Kak dintoh ampun sesuai kalaban seya ceri Gusti Kanjeng Nabi dak kaul ajunan manter etrema sareng ajunan Allah Subhanahu. Apa napa mi kocak noro ajunan Gusti Kanjeng Nabi hadirin. Dan kula sering madepa kalau berbicara tentang masalah akhirat orang talandung maka kau leben ajunan tak usah ke akhirat ke alam barzah kula leben sampean tak oning. Eka dimma alam barzah seperti apa haliah keadaan barzakh tak oning. Apa napa mi tak oning? Karena sampai samangken tak ada cerita na orang talandung sete pahodi boleh. Beda yang talandung semate pahabuli boleh. Ada. Bodoh. Lambok mate pah cukup boleh. Kula teman mangki keterangan mana bitak kale Pak Al Imam Al Baijuri seadebu
mun etalandung beda orang mate pah odi pole kasebeni ke ngodi pole asli nalakar kita mate teti erona kita yangka bi Allah keng tabuung lata anyabah teket-teka tak aguli teket-tek ni kaki karena beda dua beda teket-tek beda keteket wento kok keliru bah ngucap teket-teket tak aguli bukan wah ya kok jadi ngerti kekehungan tapi tak kok keteket colok je. Hah? Iya je. Jadi nak roh. Hari suruh mulai kadek ke arah ni. Yang mulai kadek. Haram berkat ngerap telok je. Hah? Ding kaya. Oh ding pian tak ada dah. Abulang kia kok. Jadi asli nala kerja pun ulama mun bedereng seta odi boleh ni kalau tak seta asli ni kilo seta. Kengkaronya bela tak aguli tek la tak aguli sini kalau mun ero kita yang ka asli na cepon. Makanya Imam Hatim Al-Asam kana debu sini kak. Tajhizul mayyiti idza mata arabat mayyit mun la mayyit nikah mata idza mata mi ngangkui fi'il madi ana apa maksudnya ma madha wang qada jelas mate ongku la cek mate nak sunnat arabat mayyit cepon Imam Hatim Al-Asam tapi koyitnya idza mata mun la jelas mate mun kita cek mate na cek korban di tak kok benda-benda kasus sekta biru lamba kalau teman ni ceritai almarhum ke Jawahir minta tajin je pun tulik ke boyaki oleh saparo pereng tak yabi aglau mate bi kompo ya ki bekatania ni pandi seram torok di sokona kapan cedek ke seram pah mela pah ngoca kemagarina tajin gila siapa mau nyepetek gini gitu itu nanya wala janda firang wala. Ya gila wala benda sana. Ada yang mun selau ande bek sepo mun ari Pak Sedeng aja abinya boleh wala. Kamu foto nasi mate ada ki. Masih ngak yang kuri saya mate mo. Siapa saja boy bener nih. Mun saya ceramai pasang saya mati pasang ini nak dek mun bodoh. Hari mun pah acara haul pah foto nih pasang kan ngucap orang teh kena ni selagi ngode saya mati gua. Ni bini pah ngucap menayo mi cek gentengai kok. Bedelek bedemayo na. Mana sendok kawan. Sebora. Kak gula kan nak bengala kerja jak gula ring nyuat sering kantung gula bu. Gula ring bebe ni kambang gula di kantung. Mantuan Junaidi ni kambang almarhum bebe tetimbang gula di kantung gula ke laut ni ka ngampong asdina. Asdi ring kantung bang gula di kantung balake gula. Ki keng muni ke gula ring telandung tak kira parca ajem jangan pelan muan ngak Jakarta kan tetibuk mono. Ambil cak kopang kabin biko ake deke. Jadi kak kanto ni guna asli ni keng mole ke kenangan nak iki cak kanto gula asli kanto. Ya mungkin sampian romoro. Je la kurang kana. Lagi ke hori re kan tade. Cak temu cak kiayongku sapi datur. Han gula pidato nak kana amain cak pina kana gula yang ku kancana bulan ni kene kia. Cepen dong ngebena aku waring arang. Celing dong, makin kene re mau bulu tuh apa kan? Ajeng. Allah. Jadi aku beja apa napa kelar karan ngari saya kan. Buru kena. Allah. Jami bisa lepas tali ede remeh dah.
Allah. Aku siapa sih mau nyinyir Roro Kidul ini? Allahumma sholli ala Muhammad. Ini terus njak lagi terus identik abuk ini. Yang njak daripada tahan metu kentok njak lo apa-apa. Terus. Pon. Jadi aslinya lakar benih keng mate udi boleh benih lakar kita mate. Makanya pun Imam Hatim Al-Asam tajhizul mayyiti idza mata arabat mayyit tapi idza mata mun la jelas cek mate nak mun kita cek jelas sama mati jak korban di ya hadirin jelas paham dan tek gelu cek mate nak cek korban di jadi mun mate udi boleh ni ka pun tenada keng urang tandung bah ngucap anu malaikat salah nyabut ya. Aduh malaikat salah nyabut. Leja Allah sadabu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. La ya'sunallah. Malaikat ni kata toman maksiat, tak toman terekah de kusteh. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Ben paste ngalako panapa seepakon sareng ajunan epon kuste. Jadi tengah kita mati saking karo tabuung lataannya betek-teka tak aguli. Mun ero asli niki asambung sini kele. Jadi mun mari nepah aku lupuk pole lakar kita mati beniki ngudi pole. Mangkana tajhizul mayyiti idza mata mun epandina pajelas mati gelu. Carana beda tandena materi. Jadi muntro epandina tengku mati apa nje periksa buk raga mun bedena nganyep keng mate. Uni nganyep bu. Napa nganyep nih kak? Celep. Napa celep nih kak? Nganyep. Ya tak hari sampai subuh munda ya puter. Cia ki. Jadi raga bi sampean tengku mun bedena nikah cia mun bedena celep berarti berarti mun celep mate mun anga odi. Jadi mun odi anga. Beda iya apa kakek bu? Dari ya bahaya nih kak nih. Ya tak ada iya kik bu. Kalau pai, benih kengek imun deh. Dengan tu mayit haram tak bisa dinak nih. Jami tahu mun mati jelep mun anga ke ngudi deh ya. Waktu mun ngudi anga. Enggak pun terus raga kok. Alhamdulillah, hari maki yang buah gini cukup lah kak kayaknya. Ada terpinter kapi saya bebe nih. Mun masalah raga nang kolok apa mi ida iya ki buruk. Oh situ. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi orang sete gak dinto hadirin, orang sete ni gak tak uning. Seperti apa akhirat, bagaimana barzakh. Tak ada orang tokang hadirin. Apa-apa? Ada orang boleh untuk ngebeli. Lah, cuman karena berhubungan kalaban akhirat gak dinto beni urusan akal kak. Maka makin akal tore sabar. Akal tak usah gibah. Apa-apa? Kalau berbicara barzakh mun akan de akhirat mun akan de kubur kak dinto beni urusan akal tapi urusan iman dak kuste. Coba kita lihat muntro oni nga masalah kubur muntro oni nga masalah akhirat tore akal jangkui apa beni urusan akal hukum ni keberi telok beda hukum akal beda hukum kebiasaan beda hukum syariat. Telok ni kecek pada kelero. Mun hukum akal, pabeli ke akal. Mun hukum kebiasaan, pabeli ke adat. Keng mun hukum syariat, pabeli ke Quran ben ke hadis. Mun salah masang, lopot tak kira atemu hadirin. Contoh hukum akal. Contoh. Mun beda sepeda tak pasangi bensin, odi napa tak odi?
tak odi tanya ki teh mun sabeda tak ebeng sini odi apa nje pah nyempit ente cong ki eteku neng sulam sapina nikah salahnya be nikah hukum akal mun hukum akal tau sateng kue ketap tanya ki kana SD kelas 4 tokang cek mun sepeda motor tak ebeng sini tak kira oh ada hukum kebiasaan biasana mun ondem keng ojena biasana mun abini andi anak ni kageng cuma hukum kebiasaan tak setuju ondem ni ke ojen tak setuju kan tur kadang peteng tak ojen tur kadang terak deres bener keng kapan terak pah deres tak ondem deres pah ngocak ring telandung bede caruk ngarai kan sini ke kan tetanggi kan gula mbok bade benturjon kapan bede aja matokar kata moyin nakana bede kaper masuk bede tamu ya kaper aja tamu ya betangki ini lembek kan senik mun malam nggak makin bah berdua kuak kamunya siapa mati aja apa hubungnya malaikat maut ben kuak ji ini bah kapan berdua kuak yang beda orang mat beda sudah jadi nak apa mak banyak polai turjan ngolak de enak lembek panamunya kuak sing mat mau pak beda orang mati kok iya mun pan berdua kuak beda yang mati gempang telandung mak letak te mati kuak jo pate kapi letak amunye ka ongku yelanje haram biabena haram re mi te kamu jo kuak ki gen bah bodi sengocak sini ka ongku entar kula pak kaleh nurain pun berdua kuak amunye king beda yang mati benih marke kuak sebenarnya yang mati roka marke sampian suudon ke Allah bekal beda yang mati tapi Allah beda apa mati karena Allah saya janji ana inda zonni abdi bi sengkok tergantung persangkaan datang ke bule kangko mun isangka kapatian apa mati bingko benih marke kuak kakulaban sampean senyangka coba nabi Allah itu roti mun punten haram tak apa-apa buktena kula toman ngobu kuak reka ibri orang Sabak idang langgar bi gula ngocak kan bini le cak RTR hari torot maki amunye cak ngakui colong tibi torot gula kebala kata keseng aja RTN maki amunye ada RTN pun malam amunye kak haram ada apa-apa sampai seminggu dia maki situ ngatang kemik bodoh mati oleh 10 hari waktu mati tibi kak ngarap lantik dente orang tak lemat tinggal tapi enten aslinya keng bi gula kelero kelupai tak ipakan ni dua deh keng kelupai kak mungkin mari ngobul jadi ternyata enten ada apa maka ada campuran rai coba sampean campuran rai coba kan motor ni kan sekejap ni tu rai coba makin ni ke bulan tul kok tu bulan TKP tahu lihat bangun Roma cong arapa takut TKP cong ke Malaysia cong dentek derajah mun ke setia TKP sampai akad cakad setia cong cak bini bulan setia arapa teh takut TKP cak bini takut TKP njak nakin kabin je maju lek bahaya aja mun bah doyan mayu ndak teti merdua enggak ke ha lo ndak teti iya mertung kalau apa lek seeroma merdua kaki mertungah cek karo ngobanu mergu malarat lek siapa tapi enten gule sa bini banyak takut cek embah gule kan tetung bini nah gi orang ini kan orang ke atas bener kan jadi gule sa bini termasuk takwa gule takut kasih tua beda tawakal ni kata kok kasih tua maburu akal beda pengajian situng re kebeda telo malam korong kepi tak boleh kan pak are ntar kun sing ngode berkat ero gebe ke sing ngode ki bakal oleh kasih tua tit mek go boleh kan mon
Makanya campuran urai coba, kak campuran urai coba, mun urai coba haram tu mipongku. Paham? Campur, mimpe pada. Mimpi ini kada artinya. Mimpi ini beda telok kak. Mimpi ini beda telok. Sepertama, beda mimpi ini ke ilham, kengain. Senomor dua, beda mimpi kadin to waswasus syayatin. Senomor telok, adghasu ahlam. Beda mimpi ini kalakar dari Allah. Senomor dua keng eco-koco setan. Senomor telok kembang atedung. Beda ilham. Nika beda artinya lakar dari Allah nih kak. Amin pe atemu ban Gusti Kanjeng Nabi. Amin pe ngaji ban ulama. Ilham nih kak. Cuman soalnya ilham nih katiku patedung ngagelu. Mau nangangai dan tipi ngerok kajailan do bani ilham jubi absaab juga. Apa na boleh setedung tak jam ada ikai lagunan bi absaab. Mak leta itu empat absaab maca ayat kursi lekebuk. Orang setedung maca ayat kursi selama tedung ni kata kira etompak bi absaab. Mun sampian lah maca ayat kursi pakun etompak ajo beni absaab. Ajo opso op. Ajo lo bisa makin maca ayat kursi lo edik juga. Mun opso op jo beni ayat kursi ayat tersabak kursi na pentong lagi kecedak ajo lah. Tak kira masuk man juga. Makin ni bini. Jangan bulunteng deh. Sekarang pun tu kami tak munda je lah. Asli ni bini ni keng keton. Asli na ganteng ongko iku ada tu. Ngakopa. Jami dah tang bekal juga dah. Ya bodoh saya ngocak dia. Ya bodoh saya lain pan lebar cipur. Iya nih kene kok. Buana. Binin siapa ya kak? Njak kau ni pemulai kadang kau nak. Hah? Reng tagrin ni. Oh, imun jauh lah ni serta kau biap saab. Yang mun mak semak pemulai boy ya pun. Aduh karo orang ngasini kene kan jam ya bah tahu kelem de lemah apa dina. Cak gelak. On wis Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Tadi pada mimpi ni kak. Napa mimpi? Ilham. Pada nomor 2 waswasus syayatin. Lakar keng bi setan dicokocok hadirin. Mangka tor kadang mimpi mangkat ke sampang, romro itu mau beda surga aja. Minta nyambung mimpi deh. Bi setan dicokocok ya. Senomor telok bada adghasu ahlam, kembang atedung. Ki ngidi ngarusan tak gelu mikir bagi laku. Nyari otangan PC 500 tak lum nemu. Lesok ngedoh, pahamin penemu PC 500. Le juga kembang atedung juga. Abu bunga pulan amin penemu PC. Haram kapan ngiding kare bungan. PC. Jadi mabede mimpi ongguan bu. Kan mimpi piapa nagapi mimpi si ongguan kan karo situng bu. Mimpi aku mi lah masuk ke sebuah telandung jejang perasaan ser. Itu nyaki apa le? Ente patoto ke kai kok. Haram cang perasaan pokang anga. Ala kapan ngiding maki tengah na banjir. Si ongguan karo mimpi aku mi jemun lain jela biabian ngapi. Tapi mimpi ni kan tak oleh arti. Hadirin. Orang mature ni kalau mbak amimpe ko cang mun amimpe kiki epongka keng kapaten nah bener. Sepora kula to man amimpe beni kiki epongka situng amimpe kiki kula ni karontok kapi hadir. Ongkuan ni kak. Jamaah cok bayang akil. Yang gua kan je tu ana kau we kak. Podalah. Mimpe kira mimpi rondokap tanda apa cek lakar tayar deh gula kanjing Nabi lakar debu sini ke hadirin pada ngake buk mbian sekampo ngerti mimpi terus sekampo semalam aku mimpi kanjing Nabi debu sini kak pada ngake man ra'a ahadum minkum fi naumihi syarra
pasir orang talendung seedelum asarin nakak dintok ningalin dek ke perkara cuba amin pe cuba sampian ketika asarin napa pakon na Gusti Kanjeng Nabi falyanfus an simalihi talasa mun sampian amin pe cuba kapan ngiding tuli acopa ka kacer telo kali hadirin biasa namun mimpi cuba ni kama kita ngamal mampu pah langsung ngecit pah ngiding pan ngiding ni Kanjeng Nabi apa kona copa ka kacer telo kali keng celing tako laki na din na bu ada mo ni tapok beni bi mimpen na beni keng coba na tepak kamu ada laki na rin jadi mo na coba ati Google laki na berdin na abanja sini kala mon berde palopot a coba ka kacer falyakul pah ipakon adua Allahumma inni a'udzu bika min sayyiatil ahlam apal Allahumma inni a'udzu bika min sayyiatil ahlam. Mun tak apal jak matur bae. Ya Allah. Japan pendong ngara. Pah salah kap. Pangeran gula nyondak sa pangeran pasal metaki pangeran. Sini kah? Tak tahu abosa, cak abosa pun tak tahu. Ya Allah. Wala pacang ka. Wes, sekali to boy si bisa berdepak. Hah? Korang. Ayo. Korang. Korang ngabit lek ya. Masa kecil gelur. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Maka Kanjeng Nabi ada bu, pasal orang yang mimpi cuba, mari mimpi cuba bah doa ya Allah, nyon raksa dari cuba mimpi, la yadurruhu syai. Maka orang ini kata gerak tepani cuba panapa saus. Bukti akikan makin. Sampai amin pena apa sampean buk. Siri beri ing mun mimpi sini kaking pese elangah, mun mimpi ni kaking beda musibah. Kendeki mun mimpi cuba pada ben mimpi sini beri. Tulia coba ke kacer telo kali bah doa ya Allah nyon raksa dari cubang mimpi tak kira beda antena pun tak percaya jote dia hadis kan tekun yang kita Riyadhus Shalihin mentar bisa ngamal laki makanya jak panggempang ngartain mimpi jak panggempang napa beda penapa maknai cuba beda penapa maknai cuba punten tak setuju beda antena keng mun iarti cuba ni kebekal tumibah karena lakar Allah seadabu ana inda dhanni abdi bi sengko tergantung persangkaan natang kebula de sengkok pon beli boleh hukum beda senapa telok kayak ini kak makai sampai kerja kayak ngai jadi peleman deki sampean beni pak kalau kayak apa kena tahu lebur beni daya tapi beda online apa kena kuntung telok lek terakhir banser nih ini kan nih seneku ane nih seneku larutan ini terakhir lagi terikat peleman dulu kak Yon. Ay kak Yon. Jadi kisah kang. Siapa lagi sini kepidato dengan di piring ngantuk bu. Cak asli nebuni bojo dengan ngaji. Lebo bojo nak apa tampe jok lebo nampe kalampiru bu. Lagi yang pos ngapa sih? Sepora tikal khud masofa wada makadar. Deki bak cuba cek fakta peleman si telok ni kakek iki. Teti hukum beda telok, teti deki apa lek? Telok. Apaan lek? Diji kalau pai kapi tu bang. Jak kelantang pun sebentar tanding. Dan sing ngonceng ni kesere gila kata. Ada tanggung jawab sing ngonceng. Hah? Tuan rumah mana? Aku tak langkong seporana. Tuan rumah nongku. Lah bebas dari rumah kak iya. Njak ablingkang pada kak iya. Kor berkat jak condet dagina. Njak bebas lah pacang. Toro tak sepora banser njak artina. Njak lah dari rumah kak iya. Terus. Butai aku bodoh cok tuan rumah nak bukan.
On, sepertama hukum nikah beda hukum akal ki. Pembeli ke akal, cukup pikir gue. Tak usah tanya ke kiai, tak usah gunung kitab. Beda hukum nikah kebiasaan. Biasana mun ondum oh. Biasana mun alake andi. Tapi punten beda si ondum tak ocen beda alake tak andi. Alake tak andi. Beda si luar biasa. Tak alake andi anak. Siti Maryam bu. Siti Maryam ni kata alak kira-moro ngandung bermunajat Siti Maryam qalat rabbi anna yakunu li waladu wa lam yamsasni bashar qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha idza arada syai'a ay yaqula lahu kun. Ya ke Siti Maryam, ya Allah kula mak bagaimana saya hamil? Saya tidak pernah berlaki ya Allah. Calon cak. Aji tekuk kan ini. Iya aja. Aja loncat lagi guru aja. Kurang dalam. Lo kira apa? Paling kau potong. Kita ke atas mana loncat mana? Allahumma sholli ala Muhammad. Bagaimana saya hamil ya Allah? Saya tidak pernah berkeluarga. Apa kata malaikat? Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Idza arada syai'a ay yaqula lahu kun. Mun Allah karep ning senikah, tak usah sebab mun Allah karep langsung kun tetiak fayakun teti. Tak usah. Tak alake ngandung. Alhamdulillah turjan banyak sini tu makin. Itu turjan buk, turjan gula kan mbak sedih kan tu gula ni ke turjan. Maki tur ketur tujan. Senyaring Belanda kayak pengorokan le ayo. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon, nikah hukum kebiasaan. Yang nomor 3 yang terakhir hukum syariat hadirin. Hukum syariat. Jadi mun bener ngatanya, Kak, Arya ondem, ocen apa nje? Biasanya cong mun ondem ocen. Ota bereng bini ngandung, atanya kambana, ba, tanganna ilmu kandungan ria laki apa bini? Tekuh nih. Mun tahu bung loncong laki. Mun tahu bung bunter bini. Ini mah boleh tabu tak kotak saya kan. Jangan tabu cuma tak loncong bun. Ini kekeng biasa nih, kemun loncong biasa na anak laki, mun bunter biasa na. Tapi tak mesti nih, bisa berubah bisa clear. Nyaman hukum kebiasaan. Tak setuju kapan undem ojen. Ini cuma kebiasaan. Jadi tak bisa diprediksi hadirin. Ini hukum adat, hukum orf, tergantung kebiasaan. Tapi sewaktu-waktu bisa berubah. Yang nomor 3 itu hukum syariat. Lah kalau hukum syariat akal tore sabe kebiasaan cekrok norok tore teku debuna Allah subhanahu mun abahasa mayyit mun abahasa akhirat mun abahasa barzakh sabe akal tak tahu ke akhirat deh kak sabe kebiasaan tak ngerti karena tak ada orang mati odi boleh tak biasa makanya hukum akal tak uning hukum ada tak uning. Kalau ingin tahu tentang orang mati, tak usah tanya lagi ke akal, tak usah teku kebiasaan. Coba teku debun Allah. Katina apa debun Allah? Allah debu seneka. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi. Inna nahnu nuhyil mauta. Saya akan menghidupkan kembali orang yang sudah Lemun Allah saja bu pasti tepat nih kak. Tak usah mikir, masa udik boleh? Cuk lo bengenik kini ria.
Ada pinter ya, mas kerana gelok ibu kajer ya. Ada keluar munyi netok. Inna nahnu nuhyil mauta, saya akan hidupkan kembali orang yang mati. Tuh. Iko bela sini, kedibini kalau orang telandung selok perjanjian hadirin. Kanjing Nabi mada pa ayat, kanjing Nabi ada bukti bi orang kafir Mekah tak perjanjian. Ada seorang kafir namanya Asi bin Wa'il. Asi bin Wa'il ni kapah ngade kuburan pulan ko cak ring mati odik boleh hadirin. Kale kuburan kale tolang si ancore long bolong bedai sakje manggenah. Pah isabe kadang kanjing Nabi, ya Muhammad, ayuhyi rabbuka hadhil 'idhama ba'da ma baliya wa rama. Pangeran sekemas sebekal mancok mau ditolong si ancor ni Muhammad. Sekemas mau dia tolong sebekal ancor ngak dia. Dak remas se oh dia ajak lancor ngak dia. Nabi Muhammad tak jawab, Allah saya jawab. Jawabna Allah ni ke isabe surat Yasin juga. Napa jawabna Allah? Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Qul kepada Muhammad, yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah, sebekal mau ditolong si ancor dia adzat lamba si akabai da adaang. Ana apa minta jawab? Siapa si mau di? Allah. Ana apa minta langsung jawab Allah? Mi jawab sebekal mau di dia adzat si akabai da adaang lamba. Ana mi jawab senikah. Kaula ben ajunan ia cek mikir sareng Allah. Mun akabai da adaang dari tada ke beda tokang. Lamba tak ada manusia. Epa beda. Bisa Allah. Napa-napa lela beda keng rosak. Epa bicara apa tak bisa. Jelas. Maka ada bani. Siapa saya mau di? Allah. Tentu jawab senikah. Kul kepada. Yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Sebekal mau di ja'adat sa akabai da adaang lamba. Mun akabai da adaang dari tada beda bisa. Napa-napa lela beda mangken pembicik tak bisa pangeran hadirin. Jepang akabai sepeda motornya mana Yamaha. Mun Jepang akabai Yamaha ni ke bisa. Napa boleh sepeda motor ala berdekeng rantai peke Jepang tak tahu membecek rantai peke. Lamba akabai rantai Jepang dokang. Yamaha di Jepang roka. Makanya nyame Yamaha. Jadi dari Mekah nyame Yamaha mudah. Le Jepang akabai sepeda dokang. Napa boleh mangkin sepeda nala beda. Pah rosak. Masa Jepang tak tahu mau becek? Kan tak masuk akal hadirin. Allah akabai manusia dari dak ada tak ada pah bedah. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Ya ayyuhan nas, wahai para manusia, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang telah menciptakanmu dari jiwa yang satu. Siapa? Adam. Dari apa Adam? Min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Adam ikabai dari tanah, bi Allah pah edabuin kun fayakun. Tanah. Makering telandung tanah, keng beda proses sah. Laqad khalaqna, nama inna khalaqnakum min sulalatin min tin. Saya ciptakan kalian min sulalah dari saripati, min tin dari tanah. Bagi gulaban sampean dari tanah keng libat proses. Ring talandung ada nase eng dari tanah. Putu pak kering apa dinari? Nase dari tanah ya gua. Nase eng dari berese dari pa. Baru padina dari tanah boleh bungka bu. Apa tanah tumbuh padi nemu di Medina dia. Yang saya baca unceng kia kena bahaya ya kok. Tahu dan siapa serang unceng kok. Cukup kehori minta kandem cak itu mau kok makin kini gerak. Gini on gerak. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu Nabi Adam ni kan gobai dari napa? Celot kak, celot. Makanya manusia ini kan bernana tanah kan.
Cuman Nabi Adam ni pun ulama tafsir celot macam-macam di man-kaman. Mun bagian kiai ruang. Ya. Kiai sebedet nas ke khori kasa tanah gelis saya gebay. Angkana pote saya bersih. Sini ku mikir ya tanah kopi. Cak gelap pada kopi na benak ke. Mun dia makite pote muana ku para caja kan. Cak maki muana pote le irla celang. Di nak ngesekin kerja ada seker-ker pakunya. Hangkoi pa kobi abi tibi anak. Pada kobi nah. Nabi Adam mereka baik ketibi. Kengku Nabi Adam. Jak ketibi swarga. Akhirnya pak minta ku kengku. Pak emoteka kita lang rosok. Innal mar'ata khuliqat minad dila. Diambil tulang rusuk dari yang kiri. Kenapa? Kok dari tulang rusuk kiri? Perempuan tidak diciptakan dari tulang kaki biar tidak diinjak-injak. Tidak diciptakan dari tulang kepala agar tidak disujuti, tapi diciptakan dari tulang rusuk yang paling kiri karena paling dekat dengan hati agar dijaga dan disayangi oleh laki-laki. Lah masuk. Benih saya kocak dia masuk maksudnya. Ayo, tak masuk apa masuk abiko. Allahumma sholli ala Muhammad. Pondut tolang rosok se kacer ni pahi kebai ibu Hawa. Makana beda situng kitabnya mana kitab Ghamsul Basair ala syarhi asbahi wan nadhair. Nang kitab ni kasebut kira seorang laki ni sampai makin elang situng kak se kacer kan. Ana pemi elang, kebai rajina sampian. Elang tung. Sekanan ni ke jumlahna 12, se kacer kari 11. Ma elang situng, kebai rajina sampian. Raka kak takut telok se elang. Jakeng takut. Kau bailang banyak tu. Molek ke boleh? Le, ndik dua sih tak ada. Le dah ya kak. InsyaAllah yang lagi raja. Kena nampak. Allahumma sholli ala Muhammad. Dari manusia yang satu itulah manusia diciptakan jadi banyak. Loh, kalau Allah bisa menciptakan dari tidak ada menjadi ada, bagaimana rusak? Pada tumi nyaring. Bagaimana sudah rusak tidak bisa diperbaiki kembali? Bucek bisa, naja Allah ke bayi bisa. Napa boleh mau di boleh, apa tak bisa lagi? Malah dengan ayat selain, benih cuma sekalian manusia ni kai paudi. Bi Allah manusia ni kai paudi duka leh, epa mate duka. Sateja manusia mati duka leh, odi duka leh. Sateja manusia. Cepon serah, cepon Allah. Kamma Quran sadabu. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi tur. Nah, korla apal maki turjauna dolo Bapak. Kaifa takfuruna billah, bagaimana sampian kafir kepada Allah? Wa kuntum amwata, lamba sampian da ada eng eke bay dalam kabadaan ma. Nah, mari mati lamba ku lebih sampian. Sebelum odi eke bay mati ka ada. Makanya manusia ni kemarin ngalami mati sekalian. Ekamma di alam rahim, alam yang kita dulu pernah dilewati. Summa yumitukum. Pahbi Allah ya paudi. Pak bulan tiopinya bah. Ikan itu tiopinya bobo. Dia ada dia lagi di ngakiram. Aja aku minta, pada ngelek ngeser pak. Emang gua pikirin. Sorry bestie. Torot aja dekilan mulai kapi baru jaga aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mati dah ada gula ban sampean. Tiopinya besrepok. Wah odi. Karena guli kan. Cak odi. Haji ya kan. Wala ku mengonjang gula ni bining cak berkintar. Watu wana.
Entar. Janda pirang je lantar kau. Aduh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Teti mari mate odi, mari odi. Teti mangken tu sambian mari mate sekalian, mangken odi sekali. Summa yumitukum maka ku leku bakal epa mate pole mate senu merdu. Summa yuhyikum pahbi Allah ku leku epa odi pole odi senu merdu. Summa ilaihi turja'un pan odi pole alam berzebah epa beli ke Allah tak te mate pole teti mari mate sekalian mari odi sekalian tak bahas mate nak guleben sampean mari na mate selamat napa punten mun masalah mate dak remejak sunnatul haya setiap yang hidup pasti mati kullu nafsin dha'iqatul maut setiap beabeun setiap seanyaba pasti mate hadirin napa boleh guleben sampean seanyaba sapa ora napa abai makita anyaba mun mari odi bungkana gedang bu bungkana tenggeng kalau kan tak anyaba ruang pasti mati napa boleh seanyaba gini bangki dukale mati nak guleben sampean odi dukale pah penting tore mun tak berjajah kamalanceng odi ing ben mate na tak tahu biar lah jangan odi ing kok no lenjak bener ya kak lancengan odi ing ben mate na lemik tokang sampean je lancengan odi aduh injak maju le kayak ngaker lah lah lancengan odi ing tore tak berjajah mate na manusia lambe ilim tabuk ni kau cuma 4 bulan bu itu tiaki sampai umur 4 bulan mate pah itu pinya ki berarti mate na lambe ning pak bu oleh 4 bulan pah pa odi ilim tabuk tok 5 bulan ilim tabuk pe odi ben mate dan lancengan odi karena mati na cuma 4 bulan odi 5 bulan odi sampai makin ni dia jadi nak ni benih ancur mes kak mun ancur hik didik lu baru setelah gua api datu sampai tidur dekan odi sampai makin tore bedi seumur sebitek bedi seumur petong bolo lambek mati na cuma 4 bulan makin seudi bedi seumur 100 bedi seumur tos seket bedi seumur sebitek summa yumitukum pah epa mate ku deku boleh mate mare mate epandi puntu pejengaki kopuraki lem kopur udi boleh kan se mate cuma 4 jam hadirin perkiraan mun epa polong ben lambe 4 bulan 4 jam mate nah odi ing mangken pe bede seumur sebitek mare odi ilum kopur sampai kiamat sampai ke surga tak te mate boleh tore kemalan ceng odi ben mate nah bola besok mau lihat pun sejam bu iya lek mayan coba anu bu mageki hori kan sejam gi dia mau udah cara mau waktu ke mandi budi oh ada iya mundi ada saja kuda kucing tar kia kaki bukia karena gue sekecaki kan ben kimus lekan tadi nih gitu siapa orang cek bekintar kak ada hari bahaya nih. Butuh pengajian mulai tepok dia nih. Kan termasuk ibu-ibu garis ganas ini. Wis, ayo. Pon.
Sepaling akhir. Pada pabitan ku. Tetiba ni perlu abahas masalah di mati makin. Tapi ma ba'dal maut. Marina mati ku leban sampean selamat dapat celaka. Ini kes efeknya hadirin. Makanya perlu beda haul. Kalau ben beda haul almarhum tak ada foto. Kamu cak almarhum dah iya. Ada yang almarhumah. Maka kalau ben haul ketimakin kak dintu hadirin. Almarhumah sawarah. Selamat sareng ajunan Allah gara-gara Tuhan ajunan setuju. Amin. Timun masalah odik ben mate. Tak usah terlalu takut ke mate. Takut mate. Lo takut mate. Keng cek ngal-bengal kak. Kudu ben sampean bakal mati. Cuman saya pikir bak selamat tak. Tori usaha pun ki odi ala ko ibadah. Terus sampuna sete man terbi nak foto itu akina pada ben almarhumah Pak Sawarah. Bus. Kok mau tak nginum lo pada tok ngocaknya. Alhamdulillah cek pedes ya beda parut. Arame tak bedi di mason punya. Pedes. Cek dia jarap boleh. Oh, cek pedeng kalau teman muring gendeng jo. Biasa aja kali. Pon, jadi benih masalah odik mati, tapi saya bahas ma ba'dal maut. Mereka mati selamat dapat punten. Keng mun iya oleh pada ben mangken. Cek ku betir hadirin, cek ku betir. Syariat seajabu, akal cek rok norok, kebiasaan cek rok norok. Syariat seanya ta'aki mun bedereng mati bah iya holen selamat. Mal mayyit fi qabrihi illa kal gharikil mutawawis. Orang mati ni pada bening tak kelem tek dan tek antua. Sampuna paringi tua, sampuna paringin doa. Lebih bunga dek ke mayit etempeng tunjaban seesena. Artena selamat bi Allah. Makanya hadis selain tadkhulu fi kuburiha bidunubin kal jibal wa takhruju min kuburiha fayughfar lahum bidu'ail ahya. Maka itu sana anung gunung, pada ben gunung tengah tu sana. Keng mun itu aki pada ben mangkin maka sesat tegak dinto selamat sareng ajunan Allah. Amin Allahumma. Bon, semoga kau udah benajunan kemudian ketika saya pada selamat karena bencara itu akibi nak foto. Amin Allahumma amin. Sekadin toh sudah saya pada pak orang masa kamu nanya bon setengah cuma koldu belas haram koldu belas dia waktu nak curum lancang numpak ke curum panda aja koldu belas ini koldu belas ni bon takut beda kelerong pasti banyak salah siapa laki lek akan ada ekabin ageja lagi ageja takut nyangku piapen dalek tadi Nyuwun sapora, mana bibada bener asli fadl dari Allah, mana bibada salah asli umber dari keendengan dan kebutuhan pribadi. Nyuwun sapora benyuwun penersaki. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Burung beo. Doa. Nak ngocol burung beo tak aku belum bugelak dia. Ada apa cak aku belum bugelak? Ngocol burung beo bah doa ya. Cik aku boleh apa gelak cik bantu ada orang hilang tang pantun buru manung dia. Yes. Burung siapa pantun nak? Burung ngantok nak. Ja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم تقبل ووصل ما تلونا وما قرأنا من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا هدية ووسيلة وبركة شاملة لحضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وإلى جميع أرواح من اجتمعنا بسببهم وخصوصا إلى حضرة الروح حجة سوارح بنت حجي سأولم
وأصولهما وفروعهما وأهل سلسلتهما وإلى جميع من انتسب إليهما عند القبور. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم لا تحرمنا أجورهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. اللهم اجعل ثواب ما قرأنا وما تلونا فكاكا لهم من النيران وعتقا لهم من النيران وحجابا لهم من النيران وسترا لهم من النيران ونجاة لهم من النيران وسلاما لهم من النيران برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. صلى الله ربنا أحمد المصطفى سيد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.